Pitanje broj 35. Dakle, 35. Rimska bazilika ili kraljevska dvorana. Imaju osobine rimskih kuća i katakombi koje su služile kao mesta za ispovedanje vere, pre nego što je hrišćanstvo priznato službenom religijom. Postoje veće i manje bazilike. Konstantinova bazilika gradila se od 308. do 312. godine. U potpunosti je izgrađena od betona. Jedna od najvećih rimskih građevina. Služila je kao javni prostor za sastanke, većanje. Sastojala se od 3 broda. Središnjeg koji je završavao polukružnim apistodom. Ispred ulaza nalazilo se predvorje okruženo stubovima. Bila je ogromnih dimenzija, u potpunosti je projektovana po načelu svodova i lukova. Leptis Magna je bio veliki i važan grad Rimskog carstva na afričkoj obali Sredozemlja. Grad su osnovali Feničani kao svoju koloniju. Grad je počeo napredovati, ubrzo je postao jedan od vodećih gradova provincije i glavno trgovačko središte. Glavna roba kojom se trgovalo bile su egzotične životinje koje je tražio Rim za svoje igre.